Ebi Bishop abagambire obwabaire ari aha mukoro gwo kujaguza obusinguzi obwa Honorable Arthur Kazora osingira akaruru ka Ruhinda South Mutoma District y'omu Karura kahwire angasimwe Ruhinda South ekagira umugisha kugira Kazora kandi yenda kubashaba mu mubangire mu mushabere mu nkwati mutamutaha gwicumu mukamushabe byatarakubasa akarabatirana karyama baje akabona bora empereruka akefuza uri mukuru owo kubanza kandi wa muheru uri mukuru owo kubanza. Honorable Arthur Kazora usingira Karura kakando wabire hakwatire enaremwe bendera omukarura ka primaries weneka ye basimira abanyamutoma abo kubashagika hamwe no kuboreka rukundo kandi bakabakwata entebe y'obunyeshengero enda kubasima munonga urugendo rubire ruringwa tukesimbeme yaketane hwire ibintu tibyabaje konka nyenda kubagambira tukatwine mission iyo kureba ngo Ruhinda South yahindukaho Uganda yahindukaho nangwa na Mutoma yahindukaho. Excited mbwenu nishaka kurota nisha mwe tingachishobora konka nisima mukama munonga nihire ahantu yo mutima gwanje namushokora bamwe habahagizi borekero kushemerwa rwanyuma yo kureba ecyanga cyabo kitungire member wa parliament aho batugizire ngube ine amatko ngwe babeire bakenere n'abija kubitunga mwe no kuhindura ho tukubi mwe nabanyakita makamura rebere fireworks hano yesayeze mwe kumwazire batumwasemererwa ari umugisho gwo kusima abantu bona aba Arthur Kazora kuja kamukoro nkogu gwo kuzaguza mwe bare kwanga kurebya umushaha witu ntubango umushaha witu no mukozi ubuzima kana za kuturete ntunguka twine nke byangankanya kizinga ebitine mashanyarazi twine hopes kujya ntuza kutunga amashanyarazi nigakwijiro mbwinji. Honorable Kazora Arthur tungire percentage ya 5.3 aharigana omukarura kututira amabega aha kwendera ko mukorogu habaire okutera fireworks ngo muringo gumwe ho kushemeza abatura He's